Pemirsa daya tarik wisata DTW Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, Pacang Mewali ngemargiang festival Warsene Makin. Parikrama inucap kerincikang memargi selami tigang rahina ngawit tanggal 16 Juni, kantos pelekutus Juni, sane jaki rau. Manajer DTW Jatiluwih, Imade Sutirtaya Semausang, rau mangkin indik jadwal rencana festival Jatiluwih, sampun ngranjing ring kalender event Provinsi Bali, sane pacang kemargiang ring Juni sane Cakirau. Kaaptiang melarapan pemargi festival puniki, side nincapang pengerah wisatawan rauh ke DTW Jatiluwih. Pamekas warsane mangkin, festival puniki madue konsep pates kadi warse sedurung nyane, inggih punike melarapan nyarengang samian krama desa adat Jatiluwih, STT kelompok subak kantos para alit-alite. Selantur nyane ring festival inucap pacang kasugohang sesolahan seni miwah budaya kantos gestar. Patitis Festival Warsane Mangkin inggih punika Sri Sedana Kerti anutin logo filosofi Jatiluwih. Patitis inucap kacinayang antuk kalih kuentenan patung inggih punika patung Dewa Sedana miwah patung Dewi Sri melakar saking ulatan ting antuk tegah 5 meter. Rau mangkin pangrauh wisatawan ke DTW Jatiluwih sampun mewali nincap. Rahina side rauh kantos ulung ngatusan diri. Saha saya nincap ringgalah panguntat uku. Saking wilangan puniki akehan saking wisatawan mancanegara wisman inggian sawetara 700 diri rahina. Selanturnya nih pengarah wisatawan domestik Wisdom wantah penyatusan diri rahina ring sawetara sasi ungkuran. Duaning saya nincap nanging kewentenan punike durung side nyaihang wilangan sekadirin ritat kala sedurung panglimbak pandemi. Manik bisnis Bali nguningayang.